mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai tharam ni ruk pathin ni sang ni som ni chanchin thar team tu Olivia F to sing amasan chanchin langsar zul hai Imphal Dimapur Road National Highway number 2 dang ani Assam Sarkarin thalai noi ni kuma cheng singa seng apek ding Arunachal mi panga China sipai hai nan thui mang PUBG mobile thak tu ding 4G tu hin chanchin kim changlamin Manipur chak khai lak na lampui poimo Imphal Dimapur Road National Highway number 2 chu Mauget bola mipui lungsen pungkhomin andang Mau mipui hai hin Assam Rifles sipai hai in NSCNIM mi lesa pakhat anman in thladinga nge na pungkhoman ni ei thulak na ina sheldanin 34th Assam Rifles hai in tharam ninga sang ni som ni jingkarin matak darli bor khan Mauget le krokho khu in kara NSCNIM mi lesa pakhat anmana mana hi saliu hepuni kumsom lia upa mau songsong khomi ani mana hi Assam Rifles Battalion hunpuya si ngalani hi thiltlung le inzom hin mau maram mi puilung oilo chun Assam Rifles hai camp tula anpung khoma mana hi insudinga ngenin National Highway number 2 khom andang ngal Mipui hai hin mana hi minaran civilian poitok lo ni in anshil ve thung Mipui pungkhom hai hin sali hepuni hi Assam Rifles hai in anin su ma khat Imphal Dimapur Road National Highway number 2 hi andang ding ni in anshil chanchin la kani chena hin mauge ta thumna phur trak lin somnga laizet anin tang ni in ei thulak na chuna shel Eima ela by election hongom dinga BJP ticket beiseile changnei tuma ni tamtak Delhi khopuya campinga va Home Minister Amit Shah mutum ex-Congress MLA mi panga hai chu annumdan anga Union Home Minister Amit Shah in hu pui theilawin Imphal an hung pannok ta ti in Sangai Express News report in Ashil zompe na achun hi ex-Congress MLA panga hai hin Union Home Minister Amit Shah in hu pui theino hai sin khom Chief Minister N. Biren Singh in Central Thuitu hai chu ke in kalowin bigrem pui talaya hung kiran ni ti in ashil Congress Party suksan le MLA a in thoka in ban ex-MLA mi panga Delhi a camping a va hai chu ngamthang haukip O Lukhoi O Henry P Brojen le Ginswan hau hayan ni Manipur COVID-19 yearmon Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin Darkar som ni palilim ta sungkhan minaranza som rukle Central Armed Police Force CAPF som ni pali positive musuk tharan damfela in thlasuk som sari paruk thinatuk pasal pakhat kum som ruk pangami tu chena Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangruk zarit som rit pathum anvoi make active case sangkhat zarit som sari pahni damfela in thlasuk tapo sangli zaku som sari panga recovery rate za som sari pahni point pahni pasari shingna chan tapo som thum paruk Assam Sarkar chun Assama thalai kum som li hnui ting mi nui ni zet koma cheng singa seng apek ding thu apung tharam ninga sang ni som hiya pu Himanta Biswa Sarma Assam Finance and Education Minister in Teachers Day lomna le inzoma athushil na achun cheng singa seng mi nui hi koma sumdong na sumpui dingin Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment SVAYEM Yojana scheme nuya semni ngati ti inashil hi thalai hai pulbi ka schema mangding hin Assam Sarkar chun cheng vai bel si sangkhat zet asi tuma hi sumpo po hi sarkar tum dingani Vivekananda Assam Youth Empowerment SVAYEM Yojana hi pol something kum somli ne ka naupang hai ta dinga si mani Nacho Khomi Panga Upper Subansiri District Arunachal Pradesh hai chu China sipai hai in anthui mangnia shilani China sipai hai in anthui mangnia shil hai chu hing Tok Singkam Prasad Ringling Dongtu Ibiya Tanu Bekar le Ngaru Diri hayan ni Nacho Khomi hai shil dan chun hing ni panga hai hi limta zertop ni tharam nili sang ni som ni khan ramsu ka sapela anfia An ramsuk na China sipai hai hin an lo man ni a shilani
an chanchin hung hrit ani dan chu thui hmanga mi panga hailaya pakhat unau pa Prakash Ringlingin a unau pa le midang pali ramsu cafe hai chu People's Liberation Army hain an manti thu Facebook an suan thoka thunei tu hai khomin an hung hrit ve chawni in ei thulak na chuna shel hi thu le in zom hin hilai bil tu MLA Ninong Rong chun thamasak lai khoma hing angthil hi alo tlung ta thu a Twitter a azika China hai hi an phutok ton let na pek ve ngei anum thu zik sa bok tu lai India le China kara ramre chungchanga buina aso sang jinglaya hing thil a hungtlung hi azino tak zet India rama PUBG mobile band ani talein a IO tu ding Fauji chu launch tu mani Bollywood superstar Akshay Kumar le Bangalore game developer Encore hain ani bot sai Fearless and United Guards Fauji hi changer tha a in hel mandinga launch tum anial baka hi games a sum mu hypo polaya za asom ni chu Bharat ke Veer India's braver hearts a alut ding thu an shilbok India rama PUBG band ani le hin munshan shana PUBG in hel lak hai chun lampui shona an neya thalai tam tak chun sarkar pa thil tho hi an dem na sa lea media tam tak chun PUBG band ani la hi hlip nok ani ding an ti nge nge bok India PUBG band ani le hin Tencent Games chun ni sung chawin 34 billion z achan pha nge nge ani Rimoy hung ICI Central Choir lyric video thar lalpa remro na ti hla chu mitin en theiding in ICI Central Choir YouTube channel la kap kayanita hila hi pu Solomon bi marai phok ania music moi tak hi Larry Pachwaw sim ni in Rungul record sa khumani lalpa remro na ti hla hi ICI Central Choir sangni somparuk sangni somparit batch khan an khuma amiruk chu music video an sim man tanolein lyric video a simin kap kayelani la thatakel khumsa mi pui ngai dinga tlangzar lowa a songel ding chu in pam lein hing hen hung kap kayani ti in ICI Central Choir chun ashila hi la ngai thatu hai po po pathin mal somna dong ding in dit sakna anin hlang football TT toy lorkhom Arsenal chun Danny Ceballos chu Real Madrid an thok avoi ni na dingin tuta season khom hin loan in an lo lak lut nokta Everton chun Napoli a in thok Brazilian midfielder Alan chu kumthum sung daiding contract an lo sign fel puita Vidal le Suarez hai chu Inter Milan le Juventus panding anga ngai an ni el tabaka Barcelona training khom an zom tano thu shitani Lionel Messi chu Barcelona in free transfer asuk an phalno lein season khat sung chu Catalan club a hin ala cham nok ding thu ashel Manchester City chun 66 million seng in Napoli an thok Kalido Koulibaly chu ka 30 ngan lak fel thei ta ding thu an shel Ole khang hai po kha chanchin thar ei pum thei hai chu ani ngai thatu hai pathin ni mangin hoi